Ka Kashari jong ka Pisungkon Special Judge Pokso West Giant Hills District Jawai, haka kat pratrik nailar Hajar Husan, kala rai penrem ya Heingaid Bareh, da ka baset phatok arpo snem namar ka jingdon kti haka balik beijot ya ka wei ka khynnah haka jingja ka balaja snem Hajar nyo. Ka Kashari kala rai penrem ya uni urunar hapok ke kendon Section 3A jong ka Pokso Act, ka balak ban penstom kat kum ke kendon sau jong ka Pokso Act, Hajar da ka badan kunaru laipo hajar tingka. Superintendent of Police ka West Giant Hills lingba ukurwa upuntip bakani ke jingja ka dei ka balaja hadin ka jingyo pediang ya ka jingmudui jahar haka nyo terik naiwing Hajar nyo na unong ujor ubala penpau haka ndriu terik naiwing Hajar nyo haka por kumba laipo no paisngi ka khunrit jong ka badang katway snem rta kala syak le beijot Heingaid Bareh katba maka bat ka paralok kidang lej lum ding nakaway ka jaka klau. Hadin ke jing pertabriu uni ubriu ula pet krat no nakate ke jaka. Ya kini ka kes la register hapo Jawai Police Station case number Shispa Khandai Puar Katway Khatnyo US Sao Pokso Act bat la tokit bat charge sheet daka WPSI RM Suchiang. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note, remember once more.